Dobrodošli na kanal Byrex. Ako ste novi, obavezno kliknite subscribe i udarite zvonce da vam stižu sve nove objave. Danas ulazimo u jednu od najkontroverznijih tema na internetu. Električni automobili. Jesu li stvarno opasni? Da li zrače? Da li sjedimo u mikrotalasnoj? Vrijeme je da odvojimo mit od istine. Na internetu često možete čuti da vožnja električnog auta znači da ste zatvoreni u mikrotalasnoj zoni. Ovo zvuči opasno, ali nauka priča potpuno drugačiju priču. Mikrotalasna radi na 2,45 GHz sa ogromnom snagom i fokusira talase u zatvorenoj metalnoj kutiji. Električni auto radi na niskofrekventnim poljima, istim kao i svaki auto sa alternatorom, akumulatorom, kablovima i elektronikom. Dakle, ne sjedite u mikrotalasnoj i ne pržite se dok vozite. Zanimljivo, ali testiranja pokazuju upravo suprotno. U mnogim slučajevima električni automobili imaju manje elektromagnetnog zračenja unutra nego obični automobili, jer nemaju vibracije i varnice klasičnog motora. Zračenje koje postoji nalazi se daleko ispod granica koje mogu utjecati na zdravlje čovjeka. Ako želimo pričati o problemima EV vozila, ovdje je ono što zaista smeta ljudima. Skupa baterija, zamjena baterije je preskupa. Ponekad kao pola automobila. Manji domet zimi, na hladnoći pad dometa može biti i 30 do 40%. Sporo punjenje beskućnog punjača, ako živiš u zgradi, zna biti pravo naporno. Težina vozila, teži automobili troše više guma i kočnica. Proizvodnja baterija troši resurse, ekološki nije idealno, rudarenje litijuma, energije i transport. Dakle, problemi postoje, ali to nema nikakve veze s mikrotalasnim zračenjem. Ljudi se oduvijek boje svega što ne razumiju. Nekada se mislilo da je radio opasan, kasnije da telefoni prže mozak. Danas je meta električni auto. Istina je da je ovo samo niz internet mitova koji zvuče spektakularno, ali nemaju naučnu podlogu. Električni automobili nisu savršeni, imaju mane, skupi su, domet zna biti problem, infrastruktura je loša, ali vožnja EV ne skraćuje život, ne zrači vas kao mikrotalasna i nije zdravstvena opasnost. Mit je ogroman, ali sada znate pravu istinu. Hvala vam što ste gledali video do kraja. Ako vam se svidio sadržaj, pretplatite se na kanal Byrex i aktivirajte zvonce kako ne biste propustili naredne klipove. Vidimo se uskoro u sljedećem videozapisu. Pozdrav svima i ostanite sigurni na cesti.